Velkommen til nyhederne. I dag så vi jo den sindssyge mand, der gik amok på bjørnen. Vi får den på skærmen nu. At the river mouth, the bears catch only the tastiest, most tender salmon, which is exactly what we at John West want. John West endured the worst to bring you the best. Og det var så den lille video. Ja. Og det var så nyhederne for i dag.